update jongka COVID position po Meghalaya. Ya kaba apa nak kata testing baru adu menta u hitari Jun arpo kede prahajar sanspa saw nangta ki ba tested negative adu menta baru kalong prahajar kandai pusaw nangta ki number of person but tested positive adu menta ko mapitip baru kalong arnyo iway bala akhlak khadar gila jam but khatsau kinangdan po ka corona care center but ke number ke bidang up ke resort da ke benda ke ba pak test menta ke long lai spa pula ka jingwan poi kitu ki kun samla jongi na kleng saudong jongkari India ki ba sakut na duka tu ka por lockdown hadu menta kasngi janmit ki poi khat wei hajar khandai spa khat riungut bat kadon ru kawai ka special train ka bla penbek da sarkar ka banmi menta ka met nang the na po Mumbai bat kindon lakum nukum nuru na po Maharashtra kindon lakum nukum nuru kumbawa saus pa tam menta ka janmet ngilarai ha ka sarkar ba ka inter district movement ansha no ba kibriu kin yayen na kawai ke district sya kawai pat ke district rengkat ru bat ka transportation ka ba ngiladep sya lepa mensua 100% private but public ka bemut ka kali private but ka kali kamai te menta ngilasya ba kin yayat keleng jong ka district ka bahap apo ka jela ka jongi ban move out lani move in na kawai ke district sya kawai ke district tamba ka total number jong ki kali ya ki private kan long hi 100% but ya ki public ru kan long hi 100% but ya kani ngilasya bakan ya apo ka sorslong ru baro kawai namar baro sikata ya ka sorslong ngimsya like no tan kitu ki bayo ya ka curfew pass lani ka special pass ngisya bakin ya ten rei menta ka janmet ka sarkar kala rai ban weng no ya kan ka jing perking tang baki kali private kin ya tang hadu 100% bat ki kali kamairu kinyat tang hadu 100%. Sisin nga live kinta disik moment kamut mendon kam slip syu. Nang ne sekmat kamut mendon kam syu banda yo pas. Bat kim dot kam syu ban sim ka karpas. Namar ba tang bakide ban yat kat kum ka tu ka 100%. Lari yo kiyat subu kumenta kasngi ka program kolong ban yat u odd number. Lari yat u even number ta katate ka kin kit klik maki kin syak penisitok ka curfew kalong naduk kena biji menmit bar ka bangi kerpat kalong bagi ki bahaya ya kena biji kamut kala de ki violators tikim de ki violate sulo de ta ki semua bahawat violate ka curfew hagi sai ki taksi charge da ka mileage pisong morwe ne pisong arngut ne pisong laingut hagi sai ka yat kumta ten re hangi yang ne ngimle kumta ngiyat ngipelong share taksi ngipelong share taksi te menta ya kaniru ngi IT hapo ke transport department bakin work out kaya modalities namar bakumo pi kani ke protocols has to be in place ladangi pelat ke 100% ya ke taksi ru kin namla ban kit full passenger kamut laingut lani saungut ladang makla se saungut kat kum ka pasti kamu kan long 50% ne lai kamu sabut driver te ya kane ngilai keren meneru te ngilai IT hapo ka transport department bikin walk out but ya kane ngatry very soon ngin sa syong hapo ka cabinet meeting but ka way ka bangkwa banong pi ba hadu mentaru nakaliang joko sarkar ya ka interstate movement ru ngimpat sya bahan national highway haki roadside jong national highway sngau bah wat patsya ban pli yikidukan bam kidukan sya ngila sim susu ya karai hakabai day bat ka sor shlong baro kawai hadin bengla sya katu kanis ngi ban pli ya kidukan
ki baper menta ka genti haka review meeting la sim susu ya karai ba ya ki dukan ki baper ngi IT haka jing start jong ka district administration ban regulate ringen ailat ban play susu ya ki wei pat ki jaj dukan like no except few of them. Number one, barber shops, beauty parlors, and salon shall remain closed. Bat kabang skotenat penong ba hak review meeting hadin ba i health minister Iwan Ra e kanigi issue hak wedei bat ki kun samla ke babun ba ke badang supoi ke badang lek garantin yelede tenrei kilayo jingtip na ka jakapuli ke jongki baki hap ban lik phai na kam taban yele ye ka exam ke jongki hadin bengla shong perkat bha ko sarkar kala rai ban sya yaki bakin lek na ka benta bakin pendep ya ka exam bat ya ka jingpuli ke jongki hakeleng saudong jong kari India.